Takže čaute ľudia, moje meno je Mapgrid a dneska si ideme pozerať Dark Psychology TikTok memy, ktoré som našiel random na internete. Dávam vám disclaimer, nekúkajte na toto video, keď jete, budete veľmi znechutení, hej. Takže môžeme začať, tu máme takýto notepad, tu máme a môžeme ísť na prvý link. I'm smarter than you, yes you are. V podstate tu píšu, že ja som múdrejší než ty. Áno si. In love with you. Do both, and she's yours. But first, comment love so the algorithm doesn't delete this video. This is pure dark psychology, hidden from most people. 1. Use her name. Walk past her, give a light compliment, but make sure you say her name. Hey Maria, nice outfit. The compliment doesn't matter. It's the name. Psychologically, we like. Takže akože nechápem tomuto, ale on hovorí, že ako získať babu pomocou temnej psychológie, hej? Čo sa mňa najviac bavia komenty. Crazy. Ja fakt nechápem týmto ľuďom. Podľa mňa akože to není cool vedieť dark psychológiu. Ok, trošku sa ideme ochľudniť. At a young age, I learned dark psychology at age 8. I learned dark psychology at 5 years old in Manipulator. Wow. Ešte naučil som sa temnú psychológiu, keď som mal 5 rokov, plus 99 eur. Konečne trošku hejtu. Tento obrázok veľmi sa mi páči. Did you know that laughing at No, TikTok takedy môže byť pekne otravný, nemyslíte? 1. If someone crosses their legs or arms when seeing you, it indicates that they don't like you. Áno, takže zapamätajte si, ak takto kríži si nohy pred vami, tak vás nemá rád, hej? Nemá vás rád vôbec. About 85% of the people you like talk bad about you behind. Okolo 85% ľudí, s ktorými sa kamošíš, môžu hovoriť za tebou také veci, hej? Dávajte si pozor. Potom tu máme ďalšie video. Samozrejme, nebude to len toto, budú to aj pár hejtov. Teacher embarrasses you in front of the entire class. Here's a dark manipulation technique to destroy them. Let's say you're in class and they say to you, "Pay attention and stop talking, you naughty boy." Instead of accepting defeat, you will humiliate them back by using the manipulation technique of pattern interruption. This is where your comeback is so good. Dobre, takže keď ťa učiteľka, akože... ja to budem chvíľku japovať. Keď ťa učiteľka, akože zosmiešní, tak je taká tu metóda pomocou temnej psychológie. You instantly silence them and the entire class. For example, after they insult you in front of everyone, say something like, "No one's scared of you, just bored." Or even say, "You're not paid enough to act like this. You have all that ego." Musíte jej povedať, nie si platená dostatočne, aby si takéto veci mohla hovoriť. Ak toto takto použije, tak podľa mňa sa mu bude celé trieda smiať ako... Class, here are 2 dark psychology tricks to escape blame instantly. Stay until the end, because the second one can make anyone look guilty except you. Imagine this. The class goes silent. Everyone stares. Someone points at you. Come on, we know it was you. Most people panic, but not you. Technique 1. The table-turning tactics. Instead of denying it, flip the spotlight. Look at them and say, "Why are you so obsessed with me? If you wanted my attention, you didn't need to fart. Just ask next time." Instant confusion. Attention. OK, už ma to tu pekne sere a píše tu, že keď si prdneš, tak si dávaj pozor, pretože ty môžeš povedať, otočí normálne celý stôl, že keby som si prdol, tak by som panikáril, ale ty panikáriš, takže si to ty. A proste ideme rovno na hate, pretože nechcem moc editovať toto video. Ako získať... 1. When you greet someone, shake their hand and maintain eye contact for 3 seconds. This will show that you have greater confidence. 2. If someone is making fun of you, hold their gaze for 5 seconds without smiling. Takže, ak chcete byť ako mafia, a ak chcete mať rešpekt ako mafia, tak musíte sa na nich dívať 5 sekúnd bez usmiatia.
aby ste mali úplne ten cold aura rešpekt, hej. And then laugh. Rio! Rio! Tu sa len dívajte, ako ku tomu nemám nič povedať, tu proste len tu TikToker úplne zlomí. 100% I'm a mafia boss. Are you a man? I'm Mafia by nickname since I was a kid. Tak chápete, čo myslím. Títo brainrot kidi sú veľmi, sa snažia byť veľmi aura, Skibidi Sigma, Ohio Rizzler, Dark Mafia ľudia a tu ideme na Dark Psychology. And when you eat a mango, you realize that the serotonins inside of Že dark psychológia je nič, ale dark mango psychology sa naučiť vo veľmi mladom roku je veľmi strašidelné cold aura sigma skibidi. Že ako sa typci tvária, keď sa naučia temnú psychológiu. Tak doomscrollery, viete, čo myslím. Ďalšie video. Learning dark psychology at a young age. I learned dark psychology at age 7. Ideme na ďalšie video, trošku som sa zastavil, sorry ľudia. Sorry. Áno, to je to posledné video, tak čaute ľudia, dúfam, že ste sa mali dobre, dúfam, že ste si užili toto video a čaute, čus.